Ini mau bering tato sere ahama. Diuleon saur metua. Oh. Baik pedi libu saya hu bering. Bolo hata niere na ngabe saur metua. Ngaris besudi meranak marboru, marpopus anak marpopus boru. Bakasa tu nomor nini marnono. Alai tiba ma di hata anak tu jem. Kan tutu bolo nungsong no kan ngabui be mari mangigil be mang na tulang mang na hula-hula. Ya kahubung babarin. Buka hubung manang na si jalo pe tulang kan. Manang si jalo piso. Alai bolo nama sa isok kuwir belga ulon na. Alai la olon la ibukus. Ibukus pabahinan. Ay so man siring na minus suwering ato. Molo pe tung disok kami, isok bau kami. Bolo dihatani ruhutinya ni kun nakok doa mutu jem. Alay la mamereng mahita di pertikian. Molo pe isok disok bau kami nung las marwani rezei tulang selhune. Olum se masong ni. Olum se tulang ni mo mai. Malah tung di na portin na terus sangkel ni. Ni na naman portin dito sa pon na ko. Bumi dalam terus kita tunggu aja. Wow. Mau jelas-jelas dia kasih dia. Babu itu masih atorangan, bu itu. Itu sama hidupan itu penuturiut do bah. Jadi menurut bina murus pada musuh ko hapus. Kamu mana kerja lama sebelum. Kalau lain jelas di atas depan. Dong apa perlu Oh. Natung itu dulu selesai sudah sai. Oh, Juri tu sini mumanya. Tung nagabi naman dyan ito sini. Oh, datang apa lah di dokter Taimi di pasar. Oh, masuk na ning siya di pasar to. Oh, lo. Belum ni napurot ka Manulang. Manulang. Ah. Kading bisa. Todo di alaman. Alay Hindi alaman na mga Alay di tinggal dokter. Alay di tinggal. Masuk na niya, jalak ko na doon lang siya po. Sinipuan nun. Basi benar ratong bolong dungo nakok tuje buberi rokon. Iko si patar-patar na matong. Iya. Si patar-patar na matong. Contoh na, tung iba pe di pinggani. Bolo songto na madihami. Contoh majukan molo tiki di ba pa manabero. Ya sewing metakas. Dinakok matulang tuje. Isi ma lomo ko. Jadi dungi da marhata do. Dunang sipul. Nakok kami tu jebu. Jalan nga bala. Dia mahatana dia manidokna. Jadi dungi omma dung sipul tatarun inganan. Takas do nunga jalo hami be pasu-pasu isian hamuna. Tulang nami. Upung nami na besa. Nunga sah besita-sita ni hazol maun molo di damangon merhiti dia katang yang muna tulang nami hula-hula nami upung nami ommanya pasayon nami hari-hari ni damangon tuhamuna songon hatani piso bagabi matutu ay nung majalo pasu-pasu pe tuturu nunga tekas di kami ay parta na birang di hatani tang yang nami di jalo tuhab tutu ay nunga tunggudang na niulani amang boru namyo atong songon amang boru abek kamu mahorbona bek kamu mamasna manang buha perjulu ma kucini hubungi pas atau mutuhami pisona ay toridot to jadi dihatahum me jadi setabi matulang na basa asa mangomoy da di pertikian to may nanidok munay parhorboru na julu daw pungo jela budang domas na julu alay ka dini masa ni ka pabarotak arung mana penemun molo pe arung pasi-pasina yesonari we gereja nami gereja ni tulang bolo pe hupa sahatami songon hatani pisau na tuhamuna nangomma pisau nai masuk man nongetong hatani pisau ima ahanar pe kucing uka hubung na baru marhata mamuse pisau na sedima pasahatom muna di olo manong ilian mang na sejuta mang na 500 pisoi marsi igilan mo nanong muse ayulo do apalagi na puna sa apala na parbere ni bapon termasuk monong inang baw namang namangulu si ayo nang makulitam ay herna so boto ndani ulan ni mang boro kasi herana itu kamuro gugu muna on atorodo di olo matong ile kami malima si margogo matong mang nasada hor bukan
Ima orbona ima talina. Kupasatami ma tulang na besa 5 juta mak. Atau 5. Jadi marsipe gila menutup kan nomor dongat tu. Takas doi boto hamu ka. Hita nomor dongat tu. Boha. Tongai hamu hami iname. Marsiado. Dia boleh sodo. Iba ma diamplot. Ita isiga pedang. Selesai na disiga man mo man. Iya. Arong mana marungu tu. Mau beli kan sorry do robe sih. Ya bertolas dulu. Mau beli. Rebo be. Bertolas dulu. Abang baru ni gimana? Ajar lah mabebe ketingkat dah. Mau logat ini dulu sudah lah corona tu an sejil sukujo sejil. Tapi belum kau bisa dia lah ronan. Di maru apa panggilan itu dalam mana sama anak pisong itu jatuh saya orang kopin jadi satu itu pertolas dulu sudah pola api bisa tangkap ya tidak pertolas itu dulu corona marangio adikku itu pertolas Saya ini udah dia gue lihat tempat pertolas di cuma dulu kapten haler di mana dia kalau di sini Ini batong narong berusaha di kamar keliling. Ngani bodo gabbaran. Kalau tuh pengalaman ini ya, Iya, bedang sisuim. Nah, mina suatu kan molo hata songno nak tong rupani molo boy pe hola disobau kami hamu di tongani alaman ima sobbanami tuam molo di ulau sarime tu ama jokkat masuknat nang nawolo do ulau no tiboy do sarme tu bahkan mabain sape tu alai barani mamadok makata bolo pe dison isobau kami odot tong nani hata ngai kuat ngai pangiru ko saurma tuwe ni. na belgarak ni ulau na ay kasaru ko nang bolo belgay na lupa na belgay mariki na bolo belgay hata ni ada na belgay menang kapabainan itu tuh. Ini berapa? 58. Angau nak betul sekundul perhadap. Tongan ya lama betul dalam. Di mana termula kita nanggung sepeda ngado. Oh, rusak. Ini ada. Rusak tidak beromai dikirim buruna. Pasato.